Las Hachival, Dios las paz. Techulchan sok te balumilal. Génesis 1:1. Hityashach te Hachival versículo 1 te libro de libros. La Biblia de Jacob de Cajualtique. Bayel macha la yal de Mahichuk. Científico etik la yalik ma meleluk de Dios las paz de chulchan sok de balu milale. Yotik mamesha kechan yayel ya mehnoptik. Vino de ay. Tesnopohival yun te científico etik. Y vino te ayeuk te skop te kahualtike yun hichmekana yalel. Yamekana yanel, yamekana yantayel. Vino timero ay. Tesnopohival yun te científico etike. Sok te vino te ay te skop te kahualtike. Hay un científico de Asheville, Carlos Darwin, o Charles Darwin's Vigil. Jate Charles Darwin, la yalte budil de Answinike, ma baja paso de yun te kahualtike. Sino que talem mono te zumbal te answinike, hichlealte Carlos Darwin halas paste teorías vigil evolución. Primero te kushinele ay tabante ja te ayate jun bacteria patel te bacteria hasta renacuajo ayayay tabache jonte shmurkutut hasta yan vuelta ta chuch o rana patilok tabanti baja las para desarrollar pulmón una hach loxne patil hasta mono y te mono te chignaish euk te answinike te primate, te jun mono antiguo te mayukish. Hasbi la vi evolucions vigil. Ja primer teoría vi. Y hoko bedik bi de chignach te ek etike te balumilal te planeta etik. Habi teorías vil ha la gran explosión vigil. De inglés el Big Bang. A la primero tom. Hichlok te eketik te kakal te yantik shante hitas puxba kat hich chiknak te planeta etikesh chite científico etike. Pero hay machalas hoko ve hay pregunta ini mama suti masna yalel. Pero hon yakal had yakana yalel. Cada cushul te abuelita te chuchumel. La calve pregunta ine ora la sut bonta horas tu que. Ashan masas nate. Abuelita cada cushulto. Hay pregunta ine yal. Entonces te mejinas chignas talele. Mach awanahil tal. Jabalte memute o jate tomute. Mach awan chiknach talta nahil. Si te pregunta, ¿cuál vino primero? ¿El huevo o la gallina? Binka walhat. Mach anahil chikna jabalte memute
o jawal te tomute. Te me gewal te ja te tomute. Banti yestal te tomute. Yestal te me mut. Te me ha gewal te me mute. Banti yestal te me mute. Yestal te tomut. Malas naik sutip te científico etique. Yante ja ateca nata ahora. Dios las paste me mut soktat mut. Patil. Toninte me mute patil tatu mutetik. Y hich hachte generación yun te mut sokte tatmut. Te mutetik. Hich las paste kahualtike. Pero kota wodan de jate porque achunej Dios. Achunej te paswanej. Spisil vin ayer, hermanos y amigos. Vaya vuelta. Tebnach unetik mine. Hay veces te answinike. Vaya vuelta te answinike yal. Paso puku chikme. La joko vete kalak ashte. Chamel te asbil coronavirus. Te coronavirus ay mes kushlejal. Mero shoot. Te virus. Te hayak chamel te COVID. Mach a las paz. Janish las paz Dios te coronavirus. Ayalik. Mach a las paz jawal te Dios jate pukuje. Jate pukuje. Chikme te answiniketike. Yuma cuenta wotan. Ayawai. Te nameye. Pisil bintik ay. Hanas junte paswane. Jate Dios te paswane. Te pukuje mah paswane uxtukel. Pasbil ek te pukuje. Ha pasot yun te Diose. Chulabat te pukuj te nameye. Hanas yun las tois va. Hichtek ahta Satanás. Te demonio etike, te pukuje etike. Maik bia shuyun spas velik, mashuya llaves kushlejal, aibin a te pukuje. Mashuyas pas hun wakash, mashuyas pas hun elefante, mashuyas pas hun bacteria, mashuyas pas hun virus te pukuje. Spisil te bin kushul, te bin chikan, sok te bin ma chikanuke, janis paso te kahualtik Dios, como ja único. Paswanek te kahualtike. Génesis 1:1. Tas hachival Dios las paz te chulchan sok balumila. Y allá tamanti Génesis 1 tamanti versículo 20. La yalte Diose akachik nahok bintik yashkushahik taha. Dios dijo, Janaste me la yalte Diose chik nah me shabi. Chik nah chayetik. Chik nah chayetik. Chik nah mutetik. Chik nah mutetik. Te me la yalte Diose yuna nishi yaich. Hichash kota pasela. Aga chik nah bintik yashkushahik taha. Sok mutetik yashwilik tasbah te balu milal. Tayolis teslamalil te chulchane. Shi hich kotyun tas cuentanas kop te Diose chiknah te balu milale. Tamanti versículo 24 y el layal te Diose akachikta chap chambala metik. Jate ala el chambala metik. Chanetik so jamal chambala metik. Ha chikan bintik yilel. Shi hich kotyun. Hay un ila will hermanos hay temaya tsi ayawun te gato ila me will bit el juego mine bit pastag me chambala metike jame tsi te ay tamante ana te hay veces vaya vuelta maba kawich ta cuenta kawabe patada te tsi masha wabe sube el kachuk tabanti bahna ovos bawun de chambala me ya kawich castigo yun mine. Skaste mabach un escahualtik, mashan naves ba yahwal me chambala metike, hayun ka wutzin.
ayakiltik te chukul te tzie ta bahna teitat ushel ta jaala shkashyun kakal ule mishte snuk te tzie ta skate chukul ta cadena skate más unes kahualtik me gente machas pas ine más naves va Dios Tiyakus naves va Dios más pas hichte hichuke yas kushta yo tante mis pasote tatik ta chulchane mele jalas pas la yalte Dios aka chikna hotel talum kinal spisil ta chap chambala metik jate alak el chambala metike jate ate gato te tsie viñante pech te mutetik spisil te chambala metik te ya ainta na ya sokinotik como hich pas bilyun Dios Spisil pasochte kahualtike, hayun te chambala metike, hayun ushmesha waite chambala metik chikambantika will, mamesha wutsin. Hasbilin shochotikstahun tema yun mayordomías bil hatia kanantaitik te bins pasochte kahualtike, pero ya vuelta ya noptik in. Hana shekota yalel te ha Dios pasos pisil te vintik aye, te científico Hanes las pas teoría, os no pogibal nash, pero Mike mero prueba yun te mero hitch ota pasele. Tamati versículo 26. La yalte diose, yahpastik ans winikshi. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. La yalte Diose, yahpastik ans winikte ya loktaich bastik a te hichirel te vinutil jotike chiteka juantike. Hayas cuenta en spisil chayul haetik te mutetik te yashwilik tatoyol sok te chambala metik spisil te lumk inal sok spisil bintik ay tas bahik ta lumk inal shi halas pasotik yun te kahualtike halas pasotik te kahualtike. Entonces hay chep teoría hay cheps no pojibal te primera las noptikate te answinik hachem tal tamanti mono te answinike halas nopte te un naturalista científico asbil Charles Darwin o Carlos Darwin y te llane jate teológicos tú que mava científico talentas ob Dios ja habite Dios las pasotik. Ta versículo 27, hich Dios las paz te answinike, las loktais va a, hich ilel te vinutil Dios las paz, winik sok ans las paz. Las sac te lume, la llave escab, la llave sit, las paz, pati las huch y veye. La llave aliento de vida y hich kushakte winike hich kushulotik hasta ahorita ini hayun te jotik mava talemotik tamono o te me haya chunek te talemata mono me viñas kuta de repente ni hichat atemen talemata mono hayun maiga obla kawaya ba maiga tuka waya ba como talematnista mono, Yashu bincapas tiglan, Yashua sehinat bayukunash bincapas tiglan, mais cuenta el kawai te kush lejale melel, zumbalat, o talematas zumbal chambala metik mero monoat. Yante meja pas bilat yun te diose la yal chiknahuk Samuel Ilia yoni. La yalbata bil de Dios chiknahuk te Pedro, chiknahuk te Juan, chiknahuk binabil hat, la yal Dios chiknahuk shek oblal, y hit chiknahat, li ayati,
Ais cuenta ilte minuti aite kus lejalti que. Hermanos, amigos, te haya tallado el mensaje ini. A las cosas codan dicte ja Dios te las paso tique. Ay matis cuenta el spisil te vin las paz te Dios le ayali tamanti como decir, los bendijo Dios. Dios la yaktik lambe bendición. Hate wini que gabi te chambala metique spisil la llave bendición. Kich otik bendición yunte Dios haini ais cuenta il te bin yunte li ayotik tabalu milali. Te científico etik nishe la is naik tabande chichel dicte ayate ADN es vigil hate ADN ta biología yal ácido desoxirribonucleico hate ADN más chignata sitik aida chichel dik han es chignata microscopio ta un aparato teits iba bil at devante ADN kuntike binuti aite yes technatil tik bin color te holtike bin color biles coloril te nukulel tike te me sakil winik sakil ans ik al winik o ik al ans nachtbal o kombal spisil aita ADN mine ja un libro de siba yo Dios ta jujutul ans winik me abi. Y la wilche hermanos que acabat un ejemplo para que shamshan teugata jole. Y la wilte huella te gawak se akab tabante un documento bin yun te ha shamero hay valor yun más parte firma porque te smea akab te huella gawak tabante un documento ta un oficio mero vale biyun porque maik macha hichiyan yalskab te bite abun te hunash las pasba Dios te yal akab o te smea akab maik macha spahyan mashuta pase falsificar mashuta pase copiarte a huella abune porque ja Dios las pasat único at maik yan hich bite hati bitiash kopohat bitias sehinat bitiash benat bitiash kopohat mayuk hichiyan hermanos mayuk hichiyan maynu gastoy ba pe yakaba dawai te me chamo vale honi te me chamo baile yash bohon maso tonista lel itabalo milali y Mike bin ora kawai kopit llegando kop ini aunque bayel te halwane getike pero Mike ni tuluk hichbite honi hichbite hate ki hayun te chama te hate te me lahat baile mahtatik yan hichbite hati aunque yahletik tabante millones y millones de tul te ansuini ketike pero Mike ni tuluk hichbite hati hayun te me chama te yahnat kotik Yahmel kotan gotik yun como mayuk yan hichbite hati te mech ay bahel te a familia mas talish yan vuelta mayuk yan macha pajal sok hunash te answini ketike ha únicos bilabi hayun ayuk mak oblal shawayaba como pas bilat yun te kahwaltike mayuk mach aya yasparte binilatar el tejate porque mero ayak oblal porque pas bilat yun hun pas wanek tejas vigil Dios Jehová halas pasotik hayun ichata mukte kahwaltike chunate kahwaltike ila wil hasta tabanti baketaltik taksitik takaptik tetsiba bil ate huella yun te paswanek te hasbihil te Dios te Jehová de los ejércitos halas pasotik mashameli shawotan mash ok atish ma pek eluk shawaya basi pas bilat ayak oblal yuns tukel te kahwaltike ayuk smuko lawotan mero kushata yotan te paswaneje te jate Dios Jehová de los ejércitos
llanto vuelta.